Akienderia onjoria na ene biashara nini ya muciĩ munene kĩoneki gĩake, munini wa President Ndagĩtarĩ William Ruto anyitĩrĩire atĩ itanya rĩake rĩa kũnyitana na Mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ thabarĩ-inĩ yake ya kwenda kũingĩra thingira-inĩ wa Iregi nĩ gĩtugĩ gĩa bata harĩ kũnina ũthũ wa ndũrĩrĩ itiganĩte na ũndũire wa gũtũgĩria icigo imwe. Siasa si ukabila, siasa ni maslahi. Siasa si mapenzi, siasa ni maslahi. Where your interests are, that is where your vote must be. Munini wa President erĩte onjoria nini atĩ makoretwo manyitĩtwo mĩgwate nĩ atongoria arĩa mathuraga no magacoka gũtumia magoti ma biacara ciao makĩgathĩkwo na mawatho mangĩ ma kũhinga biacara ciao, na rĩu aramera atĩ nĩ ihinda rĩa kũrũnga mahĩtia macio. Na mimi nimesikia kilio yetu kubwa sana Nairobi ni kuhusu harassment na City Council. Na mimi nitawaambia hivi, as long as hatuna ile leadership inaweza tuangalia pale, kilio yetu itaendelea. Kuna ile anasema yeye maneno ya bottom up. Bottom up, yule mtu wa chini afanye nini? Hainuke. Yule mwanabiashara wa wheelbarrow, yule mwanabiashara wa mkokoteni pale Mudhuru wa Kikomba, ainuke na yeye aweze kujimudu. Wale wapinzani wetu wanasema bottom up sio nzuri. Wao wanataka trickle down. Trickle down kuanzia 1963 tupate independence. Tumekuwa tukifanya mambo ya trickle down. Ati tupatie pesa makampuni kubwa ndio yaandike watu makazi. Sasa hatutaki hiyo makazi tena. Tunataka sisi wenyewe tujiaziri kazi yetu. Hii fujo yote hawa wanaume wananiletea ati wanafikiria kwamba nimeharibu biashara yao. Ati wanataka tu wao waendelee na wengine wakae huko nyuma. Lakini nimewaambia safari hii, my friends, mujipange, madharau mtawacha, kiburi mtawacha, kwa sababu Kenya hii ni yetu sisi wote. Ama niache? Ni sawa kana hilo? Biashara ici nini kaingĩ cihokaga ngombo makĩria iria ciheanagwo na thimũ iria cikoragwo na njoherera cia gĩkĩro kĩa igũrũ, na ene maremwo nĩ gũcirĩha magekĩrwo ithabu-inĩ rĩa aregia kũrĩha mathirĩ. Na rĩu munini wa President aroiga no nginya ahũri biashara ici mathugundĩrwo kĩgĩna gĩa thirikari kĩrĩa marĩkombagĩrwo na njoherera cia thĩ. Kwa mapenzi ya Mungu lazima kuwe na pesa ya serikali ipatiwe sako ya kina mama, ya mama mboga, ipatiwe sako ya watu wa bodaboda, ipatiwe sako ya watu wa saloon, ipatiwe sako ya hawkers. Namna hiyo. Na hiyo pesa hata isilipishwe 15% ile wadosi wanalipa, walipishwe 2 or 3%. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.